HBKUKI channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo sei na bon uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon THUSOH LAHKHOM hu ana ngai khum kitha hote duni October ni sim som le li ni khuwa THUSOH LAHKHOM ho achi sakal masalam a Israel in United Nations Secretary General Antonio Guterres agamsung alut thelo na ding khana anezi uva Chile in anapo doa Brazil, Colombia, South Africa, Uganda, Indonesia, Spain, Mexico gamhon anatosonu Israel demna a lekha anathezal uva vanui jamhat gamjakhat lelival in sign abol na chunga India in kidalsian anazin sign anabol pon hi het thekhat chu achi saphat na zong India in Palestine chungthu a Israel damna thulu na anala ho livei ta ki kang se na ti chu sign anapi lo an hi lekha swa chun member states jakhat leli pan a signatories gam jakhat langa lai African Union in Secretary General Puchunga Israel in persona non gratia upon whom uhi nasata apamo asa dan ule damna anaidan u phongin hitabang chu UN in ato adinga lom ngansina ki pi iza sa lo na hin hichun buin ho seito na thei ding le mi pi ngai chat 8 cho pi do na ding asu boi hi ati gel do thei khat chu achi sa October ni sim ni ni khuwa chu Israel in UN Secretary General pun agamsung achu lut thelo na ding a na phon do a chule Israel Foreign Minister Israel khatching in zong Secretary General pun Iran in Israel Mizar Geneva lam a abuluna chunga apatte in demna anai poitiangu na themo channa ananai in hi Secretary General Putu a India in sign a bolo na tu a mi pi tu do na India in imadom but na nei pon hi hinla October ni simli ni khuwa in the Ministry of External Affairs in India in Mr. Guterres UN Secretary General hi apom dan le ama chung thu a pamlang ti chu third party akon thu ki sei ho aboi pi lo dan le akin a hi lo dan anata alang e Sunday ni sim som le thumni khon Lebanon hanglam ho vela Israel sapaitie to kinai chati chu point blank aki kap to na nei ovin Hezbollah ten an phung do ove Israel sapaiten hilai mun vela achu Hezbollah ga gu bol ho pachum pi chu galman cha ning hing se to gal a aman cha o lei noi ko tanar a kon amat do vin asai ove gamgi khiala Hezbollah asa na chung a tu chung Hezbollah gal gu bol amat o apon do hi ama Spain a hinalai e akiti alangkhana US sapaiten Israel gamsunga missile defense system koiding ogut dan ovin akisaisin Pentagon in air defense system minthangta terminal high altitude area defense THAD anti-missile system hi Iran akon Israel vendo na ding a koiding agut dan u saikhom na zong anei uve hichi achil ha pi ule missile system hi US sapaite ve kol ngai ding ahin hichun US sapaite zong galbona hi pansadi hi US sapaite hi Gaza sungal zong humanitarian aid to kisai chule Syria le Iraq a khon air defense van bitna u ahitai hinla ki dona a hi panla na wa anei lo u hi US President Joe Biden in achi saphat a pana gal a hi US sapaite gal sat na ki mangchalo ding a hi anati a alang le na a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Israel sapaiten gamsung hu na ding a gamsung akon research hobo hi zongle ki mangcha a kisa ding a hi ati a hi hilla kalma salam alam kai te ni fana na ki hona hlana US President pun Israel adin pidan ironclad a hi tia anapan pidan an saina ban a Lebanon gamsunga kisa to na hi a hi thei chuna milham ho chunga Thina mannahi ban ahi na ding a anatim hi vanoi za air defense nei le mangcha hola a Israel hi hausa le giveng big loi khat ahin alhang pi a Iron Dome David Sling le Arrow missile system anei u hin US in alungdel hi achil ha pi le tu din mun ading a anti missile system hoi penai ke he third system jo anei be ki ding chu a hitai Iran in Israel missile zanivala anabuluzia Israel le thona nei te dinga gincha na anei zu in Iran in Israel anga khoutah in thothot anei ze Iran in athothot na
Iran mi pite le interest ho na ding in Iran in red line akinay poi atin ahi Iran in ipilam pi hizong le thu na anay ding Changmel in Israel sae alangkana Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in United Nations in Peacekeeping Force ho Lebanon akon bit na anay na ding uva atol do ding uvin an sahi het thai khat chu tu chana hi ki buine ji ahi Peacekeeping Force mi nga in kisu kha na nanai u hitai India in zo hi chu buine chunga hi aspai te UN Peacekeeping Force panla juguplam asol u hi Taiwan in Chinese kalsat konglin ho chu South China tuipil hangkai Taiwan to kinai basi channel vela ahung ke tol ove ati Chinese military ten video chu vanoi muding a anasulo naw bana galsat dinga ki gung sa hidan jong ata lang ove kiti Taipei in gamkai sunga buina ke dauna ho ata khat hungso do theza omdan alung chi up naw anaphong do ove Kukizo chate adinga malter ni khotia ke mang October ni sim somle ni hon Kuki National Front an put do nampi lun lai pu ne lun kuki molim kal kum som thum la khat hinna gel do ani khozang anamang uve gel do thai khat chu hi chi ni hu October ni sim somle ni ho hi thake sa pu ne lun kuki in kuki nampi Zalena ding agal sa na nasata chilha pilaiza inden sapay ho khoda analem ni hozang hi nampi chamlat gal sa na ding a hausa upato ke hotu na naiza nam sapay an phut do khat ahina bana nampi chamlat mu na ding a ha sat gan thaina tin tang thua Kuki Land Movement anamacha sa in hi ahin ho baikal kum som thum la khat hinna kin gonchu Malta Cemetery phaizang muna munchum akon nammi pi tampi in opna ananai zun zana sangpen pe na kin zo ananai ove chule hi chicken go na chun namlam kai ho akon haulim na le mi pi ta khom na kin gonjong ananai ove Other backward class OBC primary jail kung janil som li ni anakila ana dandi lo alut ni tia Manipur High Court in su baiding nga thulha na anala na to keman in Supreme Court in anapampi tan hi Supreme Court in hi chi thu to keman in straight in High Court thulha na to ki to a jilkung zanil som li le ni la na ding a atha agot na anai ding jong a het sa e het thai khat chu OBC jilkung janil som li le ni kila an hi achi sa 2006 koma anake pan hi tan 2010 koma akilheng do jilkung ho an official list nitin THUSOH ho a ang kisu do akun jilkung kilhan na hin dandi lo alut e tia kinil bautam na humpan an hi hinla official list chu 2011 koma an kisu do kin hi hiti ja chu kilhan na chunga he na ke phinna lekha sele ke buina hum to pe chu an hi tai Wangsit ta thilso a October ni sim somna thum Sunday ni hon Myanmar gamsunga pisoti hon nammi thumta lungsit na benzin anathan uve thilso hi Myanmar junta sapaiten atasot pisoti hon pido tha langa kon eimi pasal ni le na me khatchu amanova walpabung to akinaiza lungsit na baile mesata ana tha u hi akiti genchan ta thulut khat ke mudung zuijin thina to ho hi ngo na kho ta khat ki neikhum a hilla ain mi teo ako do zolo zi uwa kithat ninjong agisai e Manipura dengue casin kemsu sanga akal tawjing to kilhan in January ni sim kha 2024 apat October ni sim ko sunga gamsunga dengue case ki mudo chu sang kha la jathom na somla khat ahitan chule mi li in hichin na sa in thina atu utai achi sa October ni sim ko ni khochun dengue ve mi somsagi le ni mudo ahin tu kum sunga dinga ni khat thua hichin na ve ki mudo tamna pen a record a hitin officer thulu khatin sai hi tu chana dengue ziam thina to ho hi Imphal West a thum chule Bisnupur district nga khat hi October ni sim som chanchun am kasunga dengue case ki mudo azat som gup legate apataitin district malaria officer in anaphong do e Manipur pumpi a dengue case tam zo hi Valley district a khon hi Imphal West a
dengue care si tu chadin jakol som khat la gate ahin infer isa konin jani le som gup le gate ahi taitin officer tulut jun asai in hi dengue nat na hi thokang Aedes aegypti in athelzal hi hichin na vei hon khusi lo chang na hanet phele gu ki so to na join so na lo so le lo min pang na le tipat anei ove hichin na kuon ki venating apa pen chu thokang ki pesa lo hi ahi dunia ding in THUSOH HICHAN'IN akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe